Mwen ba sou te si pou mwen te jè. Pou ki sa mta ou lè sou mwen? Mwen kite sa. Mwen pou te mwen kon yo di bo. Se pa sou la? Ou pou mta mande sak pa sou, paske ou met ton mizik mwen bien remel ou retire. Ki va ka pase mbo ka kompren, ou ka explike m sa ka pase ya. E se mwen ki chante mizik la? Koman sa, e pou ki sa pa kite lot la tou? Paske mwen remel lan ou retire. Pou ki so ap base tou problem. Se pa mwen ki chante mizik la, mba pou so... Jiska prezant mba mwa dosye ou chante tout, paske m konen ba ou chante. Rezon bezon explike m sa ka pase ou. Esko gen problem an Batista? Rezon bezon ya explike m sa ka pase ou pou ki rezon chanje mizik m te remen. Relax nan li. Mwen seryo pou kon jen moun pou la. Pou kon jen moun pou la. E mwen sa miye pou ou basou lo koman? Mba mwen so ap di. Non, sa miye pou son zombi ou bien ji son servant ou gen akay la. Jan de chita la bien men la ou pat sens ou alez. Men pou ki sa pat kite mizik la tou, ou pat sens ou alez. En tout ka chéri, pou kon jen moun pou la. Son boy fe la? Pa mwen ay chèche moun pou la. Moun pou chèche moun pou la. Son boy fe la? Pa mwen non? Kon va moun la? Ma brele polis pou oui? Wap ban paso bi wap et malet la deyo mwen? Konya pou mizik. Eske wap ban paso bi wap et malet la deyo? Eske pou konya pou mizik. E pa sa mwen. Eske wap ban paso de wap pou sa pou ki sa de mizik? Tan oui. Ban paso. Messi, et nan ki sa ti djou la li Messi. Oh, tiens, voilà quelqu'un.